Evo kako sutra slavimo rođendan i radimo henna painting, između ostalog u parku. Mali tutorial iz kako napraviti svoju pastu za šaranje samog sebe i u svoje okoline kanom. Znači kanu koju ja koristim sad trenutno je ona koju sam našla u DM-u. Kaže da nema nikakvih dodataka, nije baš čista kana, ne znam koliko se vidi, nego je nekakva indigo biljkica, da ne vidi se, neće zoomirati. I kana, ali nema nikakvih drugih dodataka, pa bi bilo ok. Znači stavite u nekakvu staklenu keramičku zdjelicu i zakipite vodu, to je dovoljno za početak. Znači tako i u uputstvima, ne morate se zezati sa čajevima i kavama, dovoljna je samo vruća voda. Uzmite jednu malu kuhačicu drvenu, probajte malo ove grudice smanjiti i onda dodajete vodu koja kipi. Ne mora baš biti odmah s vatre, ali jako si pazite koju količinu vode dodajete, zato što nam ta kana ne smije baš biti prerijetka niti pregusta. Ne znam, ja sam svugdje još prije kad sam proučavala to crtanje sa kanom našla savjet da se ne koriste nekakve metalne zdjele ili žlice, ali koliko vidim ljudi na internetu najnormalnije koriste i to, tako da ne bi trebao biti problem. Nekakva, evo ovako vam to treba izgledati, znači kao pire krumpir recimo. Ono što sam isto prije našla je da je dobro staviti žličicu ili malo meda, da sama kana kad ju nanesete na tijelo ne bi pucala, makar se kasnije prekriva sa nekakvom mješavinom šećera i limuna koji isto sprečava pucanje, znači, jer kana mora stajati, što duže vam stoji na ruci, to će vam se bolje primiti, tako da probajte staviti i žličicu meda. Evo, ovo je fini domaći med, meni je tako uvijek pasta bila odlična. Stavit ću još malo za svaki slučaj. Uglavnom, nemojte si odmah potrošiti, znači nemojte odmah cijeli paketić kane ubaciti u zdjelicu, zato što pogotovo u početku ne znate kad dodate sve sastojke da li će vam pasta možda biti prerijetka ili ne, tako da je moja preporuka da se uvijek malo ostavite sa strane kako bi mogli popravljati stvari. Iste stvari i sa limunom i sa tekućinom uvijek možete dodati još. Iduća faza nam je stavljanje limunovog soka. Limun će, pošto je kiselina, pojačati boju. U principu ide oko pola limuna, ali isto rađe stavljajte malo po malo, da se ne zeznete. Sad malo mi je teško miješati i držati mobitel u ruci, ali uglavnom trebate dosta jako miješati jer ne želite nikakve grudice u smjesi, pogotovo ako radite sa aplikatorom, jer će vam se stalno zaštopavati. Mislim ni to nije neka tragedija, sve se to da riješiti, ali ne želimo imati grudice uglavnom.